Oboroso bw'omugusi. Murigere bwen soko TV Oboroso bw'omugusi nko kwani kuranda onsi asore asomogoroba obona seri tukerigaria 24 mutienyi no yokana umwaka bwe 2025 na rimo nokugena kwane buna kwaganire bya aseri tukurigima nonya nase eikiengima andonsi ase kwabira asemirimo yago ase okwerigeria ase byasara ase obwonchereri nabo igo asemirobero awo yobogima obwigana nga kiende engiya na tukumira na asembeo asiaragire ensa eyemo ya bono mogoroba ya Afrika ya muchenga kiuka nyoramo ya senchira ikiranu imehe soko TV Oboroso bw'omugusi tusangaso bwa mogo chakera bono gwikomwerio gwetera senchera yo mutandao gwekera Facebook arwega sesemeria YouTube soko TV namba ya mawasiliano nigere notisano na ibere isano na isatu na mo maragatano mwerio beka isato tusange asubwamo ine na rali ari nkwariganiretie asubo tukubwa bono tigango turanyora ase enchira yo bwenge akere twachage to mwako 2020 mugabana irite chikura umwako mutangani igaro de milioni 3 tukire won umwako kabere akarchu milioni 5 asikire won na rero iga otorente milioni 5 iberekere won erebye gosere bobe sabari yo mugavana bwe county ya Kisii kwena na Chibasa riguchya saboro kiwaya ikiro mweri imeyensemo yebunge ya Bonchari lakini esenge chobwate chiskuru primary schools 134 ese constituency igongo tema kere skuru era nyoraga tali boyo omobunge Kilifu Gisairo igwire birasi ase skuru yo Oboroso ya Nyamakoro todioke yebibiro sirinse ya NGCDF. Hatutaki fitina Kenya, hatutaki siasa chafu ya ukabila Kenya. Tunataka tuungane tuwe kitu kimoja. Ni kweli ama si kweli? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu. Munasema tuungane ama tutengane jameni? Totigane na siasa yoko bagana ba Kenya no kubori kumura ibwenseru tugo chia sabara ibande. Karibu tianyora senchira yobwekeranu erietariane Ishmael Mogere asumu chakano butkuba bono esabari yo mugavana we county ya Kisii kona na chiche Chibasa riguchya saboro kiwabe county ya Kisii niwe yekiro mweri imensemo ye bunge ya Bonchari abu asumu sangerkanu yokore kana segeti kiari ya monga imeye wadi yariana kakwana asumu sangerkanu yo nigo mwemsibwe wadi ya Masigo West Moske Jack Bubaga kani ga mwakiro mugavana bunambiye mono asuku banyora boro kiwa na igokuba ebasari erinde banyare gosoma nigo simbarati nere abasaba banyakonda goto erele chinkoro erinde bakore mirimo asobwamo asiki sector chideche serikali as are neria yechpara buno moseketu Kiliforenge agotumanya ase obwagari Neli tukule mwelio asemerobelio yokwena na chicheki cheju basari imiye county ya Kisii wo asomagabana bwe county ya Kisii komuske Paul Simbarati na baraibande babere bagwonchokana na achinsemo chechibunge chonsi che county yo rekumirana na bananchi aseri tukule rero akorera asensemo yebunge ya Bonchari imiye geti kialia motinga imiye wode yaliana batiri tangani ntetemba kirembiye mono Bonchari ga ninka nande kerenka engokora kregento kebwenne tokore kananka icyanyole biragi torentire intumura bamachoge tuwancheranire abandari mwancheranire twamanyire ne Chibasa ri watoretera na inde gwachora asabantu bariana watorete igapagendero Bonchari kwaretire school fees chiparango toroseliole abana nkonyore ababero retire talibo Kagokuwa na asensemo yebunge yo ya Bonchari nigo mugavana arati asingirira buna emirobero y'amagendero nera begete busyo ase serikali yaye ere motu ebra tokonya bya kore Chipara 20 kilometers kere ward bimanya go smoka montegere bimanya go cha bigende umachoke chache na bugirango bimanya go cha bisoye nyaribani bisoye Bonchari na bugetutu na nduma koira na bubasi mati ego Chipara cheto asomo nebwanya sai goika omutinyo gatano limo okonyore gatwa koranire ne kilomita
emirongo ebere bari mugenda kuramara lakini ngokorera nda abantu banegasi igo abasaba abanyakonda kororobya chinkoro cyabo na kobanekerya buna isekta ya serikali nchirao ekyo baraegwe chikonda cyabo elinde bakole na kwenyorera engeria contractors tigakolera nimbwate ebintu moraja ari kwagaje ICD kwagaje nyagitari kwagaje tikaravati bona ati akonya kolera chipara chiro chieba ngao moje mubeke jumbi ebracta o moje musali tigamba tebi nama kweli okoli tema nyokoro musacho so mukungu gendo beke kranta kirimo cha echumbi abarayi bali baikera nararo nigo bamwakera umugabana Simbarati munambye mono asemerobero yo gusira gisemi abo asaba mwakere koko akero chikura na kwera ni gobisi asentunda ya kabere umweshimwa gabana ndaita ko koboli anengwa kerembu ya mono sana abashimwa baminto batinega babonchali abutokolega asabara buya mono sana asom pangirio yo bokonya abantu baito munogo karabo basi okoraba machoge okoraba anchali na kero monto rekisi county yakara twes bintu amwate chikura tari boyigo nonya nabo nigo mugabana Arati atuguterare chinkuma cy'ubulimo buna igatikia ndege yasuneka nigo gyatigere kwagachwa bo asata babuna okwagachwa nkogandere nakababolia bali batebetikomena n'obulimo bwo komenta egetiekyo gokarabo igo egetikeria I can assure you inje no mugabana naga kerenka egetikeri nkorosu kere mbantebeti abantu bali babete kombesete tigetigani Gochirugoro na gochamate bakaye gukibeza bakabeko mu buku bono nanyo ndi report margoba ngatebunga abanta babatebi banganye bifwe bintu bya bitarakoraki bitarasalibwa bono nigo yatigere asabaro kugwa bonsi gokora mukia asa masomabo linde bachiko babantu bengencho asa matukari bosio ingolipoteria Ensoko TV kurwaliana ensemo ya bunge ya Bonchari county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Yabano museketu Wycliffe Orenge asoko warigani roboti kurwase county ya Kisii gosoase county ya Nyamira mu bunge bwensemo ya bunge ya Kitutu masaba Cliff Gisairo nigora era igore birasi bibirase skuru yo boroso ya Nyamakoro todi okay ebibiro sirinse ya NGCDF ka ukwanekere kyo nigo Gisairo abamochira abamereri baje igoro yubwagachi bwicyo bisi cyabagambi ekyo abere kagokora regasabira bagusibwa bwate chikura nabo igoko bamagega ya Daktari Freddy Matiang'i Steven Nyarike Mbonde namange Asentunda yende nigo mubunge bwebunge ya Kitutu masaba Moske Clive Gisairo agende kosira masomo anene mono asoborosya bwebirasi kaukwana ritskoria rero hakera igore birasi bibere ase skuru yoboroso ya Nyamakoro todio kase wodi ya gesima se bunge yo nigo Gisaira tebirenga nigara cheko genda na magendera yo nagotebanga nagendere ko yakora asentunda yende ya kabire kuru etera ababune bwena ratakoba lakini esenge nchombwate chiskuru primary schools 134 ese constituency igongo tema kere skuru era nyoraga tali boyo emiaka antikali tiko chumutua emiaka etano nomo nande naboko nyora na iranirega te konyarekana kago kwanekere kioni go boigo habo mochirie abamereri baye hababeire bakomwaka sia sentindi watekana no bwagachi obuyabwe cyabisi cyabagambi eci cyagendere go tinye oborendi ase bunge yabo Getutu abagambi no moko nyara services bosomo atagito mugandira ko ende michi abagambi tutaendelea kujenga afisi za machifu wetu kwa sababu pale ndio wananchi wetu wanapata huduma kwa heshima. Abaga balimora osebona ko kolega asibuya go subogete. Kwa hivyo balimo kuri gichikura kurwania abagambi elazima mumanyenga nwanye nintuko isarasaga
ni hawa afisa wa ngao. Ekerekio nigo mojumbe Clive Gisaire reirenga ni gabwatogete chipasari cha 8 million chio cha beire go ikabono cha soire jiskuru ao Basari omwaka oyo CDF ilitoa basari ya milioni 80 ambayo imefika kwenye mashule na colleges. Wasibo wachori wa mwaka 2027 nigekereki Gisaire asabirenganire byabasaye na boigo bari batariki chikura beri kya sobonge rigokora monjoro lya soborai wa uamuzi uko karibu kufika, na IEBC sasa inawasajili. Kama hauna kadi na umekaa hapa, tukimaliza usiende nyumbani. Toa kitambulisho yako, enda pale kwa meza ya IEBC ushike kadi. Ekerekio Gisairo agendere wakireko ko mosike Dr. Fred Matiang'i nagotebanga bono asiekire ntunde yega echama ya Jubilee nero erororo hasense ya Kenya na ndenere achekoreta monjero lya sekero ekerene kyobora ibwense balenga bali togoteba na oturamo na Matiang'i ngoro kyango koboko na ando sasoka kapisa ngoro kyango bali toli na Matiang'i. Lazima tutene neno mwana ito. Kama mbaya, mbaya. Kama mbaya, ese egia iskari, eito tigere. Ne chama ya Matiang'i, ekoro ku Jubilee. Nande ndoche mwachakire kubwenera, maando che rangie mbaliri yoka. Nyasaba sisi ni unavantaba ya banya makoro. Chama ya Matiang'i, Jubilee. Onde, okotebanga Jubilee, negento gia kwete ereka ebete na inche no DM na arenge nombu tete mari esemeri ekwete ere no ara konya koiro ku murai bwe chama getayo chierangi che chameri nere bieko kubeka nebibaga konya gwaka na para aenda kanigu chama bono gitokubwati nkerikyo murai yoito. Stephen Nyarike Monde, Ensoko TV, Nyamakoro Togesima, kaunti ya Nyamira. Kure kaunti ya Nyamira na kurena se kaunti ya Kisii chinga kema bererage siasa gandire tukubwata insebo sibo choro bonene buri bosi umwaka gocha ni wari tukuri arera bagaka bekiombe keba gusi Cultural Development Council bakorwa goru munyakero bwekiombe kyo araka matundura bamubekere gutuyo korigekero kyo bunge semo ye bunge ya Nyaribari chache Daktari Joseph Birundu moyega wekirana nabarai OMS moye bunge yo na boyega bananchi be bunge yo asegetige skuru yo boroso ya keoke korega Daktari Birundu ni gabolira basaye gwesokia matukaya atigarete kubata chikura ryo kumusira nabo yugo chigosira Daktari Fred Matiang'i na kugania barayi gotiga gutumika basaye bobe koreta chibura buru imie county ya Kisii umuseketi Petwel Machine na ikira naso moyegoyo na kuarigania ayakubwate Bono nigoyo kuriye kirogo kyobo chumbe wetere kyama gya Jubilee meyebunge ya Nyaribari chache siasa chirobosyo Daktari Joseph Birundu abekire gutona bagaka bekyombe kyabagusi Cultural Development Council bakurawa numekero bwekyombe kyo mugakara kamatundura tichukure rero meskuru yo borosto ya kyoke oyo tali digorwana na matimo ande yako wenyimbo yo bugambi okanyara noni njira kwatara igotuacha bake asogo chako ganeria oyo minto Birundu amaya otebire nabwato erango nabwato kogania koso asuburai bwa Nyaribari chache kurende erebwe komanya na ororire nga abantu baito nejikanso chieito nabakori emeremo baito awao nga kibara ubagoteba igotuacha goteba genda bosio tiga tokobwatesie tiga tokore okorari goiseine abantu babwate chikura emerobiri yakwanire paka igoraria na liera ikerane kurengana na Dr. Birundu nigakire uya abasayi bali babwatira chikura na kuboria bali batarabwata wesokia sobonge na kubwata chinga kichitegalete eriko mosira segangi yae nabo igoko mosira Dr. Fred Matiang'i erikora ensobo chori borebosyo te abantu baminto asanti sana sabana bake kunyara gosoka kubwate kura
egere tunyale 2027 tunyale guchenjia obugambi buri tubikite butari kunyara kubakorera igasi ya kabere matuko natigarite bada tatane kaindiri abana baito abantu bali bonsi pibatabwatie kura omwaka 2027 ese gitokare tutabwatetie kura buno mugusi tobarwe mwana minto mwana ito tari guchikonyara kubwa obugambi bwense igo amatuka yane tigatorobere chiraini aria asiba kolera legislation nande bali bagobeka chikura chiabo bakikishe chikura chiabo njilere registered buya egere 2027 tosoesegie na inje buna birundu igongo soa asesegie ya 2027 buno mujumbo nyali bali chache nyale gochenjia mangana alitagenderete naro nande I really appreciate endorsement na support kuruase Gusii Council of Elders walibanyalile korole gazi litogendete gukora iganyali bali chache yogosira not only omwana ito majogu okoruga iganyali bali chache but also our presidential candidate olase kiamagie itoge koruku Jubilee abakwanekerekyo nikobiga yabo bagikiri siasa cho obokebago asabantu bakurwaniwa asokoba asomurengo oge siasa teba asense yabeta ase gunsi bacha kire kobokigwa niga igagusi nande bali babwate kwerende mbali ba lolire ngangu chibali kobuji kure chichigocha egali yagwetega igabo edaracha moja kebogoleti emete ya makombe ego chikumiza abantu baito inchwe to gosorora the whole country neroje neligiretinga kinki gendete gusiga iga kobogoro ya chiba ikonya kobogoro ya chinyimbo chia makombe Kisii County ntutagite manganayo oyokoroberia amangana yugoita omugusi omwabo tari mugusira aho yugoita atigegendegeria niko bono abantu bonse baburiwe kobeko murembe nobomo osyobo chori na gochora barei abara bakonya koretsa magendero ao mechibunge nabo igo imense ya Kenya eine ncherembe tiga onye totagetia manganane kiraigo abayatagete mbayategerere igo chinkwana chiri chimbe chirachio chirachichi gukwana abande baito njigo gokonya na wanero monyene njigo mokonya kende igo chira mobeka sakongu igo tigatosikane nande intu tugasikanire miaka saiti ya 20 bono amasikani tokorandi rioka ama abasa abantu baito bonsi egere mirime korekana senjerengie eke monarenge goteba nkeria ense tubwate kuruku Kenya nigere nseyemo tubwate chinse ibere igo tuisa kuyesamba aseta yo togochi norogongo tubwate rwa Gusii igarororo moruoka tuisa gusali Gusii yaito aseta yo togochi abogambi igabongo moise kokorierwa boko Reporter Ensoko TV koraiga kyoke nsema yongenya nibadi choche county ya Kisii Chepethuel Machin yasoira samabokaye twabibe kiaso Biamano omosa kyo Pethuel Machin aso kwarigania oroboti uri asensemo yendo murwaniri wekergo kyobura ibwense wetere kiama kya Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigarire eira yuguche kwene kibura Kenya konyora barobo koreri obwikirani bwechi semyo bocheno nabo igogo keya ebirengo byo konga kubugima onya kago chiko chora kobo mura ibwense gukora chinga kyomera nana barwaniriria chimye kyana ne 50 bibirgo ao kurwase county ya Kisii Migori na Kuria niko bwiga kwaniri gori chibura buru echichi abiri chikwene kigwase mesangerikano ya siasa sara chikwene kya na chiko kyanya yo ase oboraibwae. Hatuwezi kufika mahali eti watoto hawaendi shule, sijui matibabu hakuna chakula kwa hospitali, watu wanapigwa kila siku. I mean, one pledge I can make to Kenya as a presidential candidate, meaning if I was given an opportunity to be president of this country, there will be no good nonsense in this country. Lazima serikali iwe serikali na wakora ni wakora, na kama wakora nafanya namna hiyo, sheria iko inatuambia tufanye nini na wakora, tutafuata sheria. Lakini sio eti unaangalia pande hii watu wanabeba wakora hapa eti wao ndio wakubwa kwa sababu ni marafiki wa serikali na ni marafiki wa mkubwa. Kwa sababu wao ni marafiki wa mkubwa wa nchi wako na kibali kufanya ushenzi kama huo. It cannot work. Don't radicalize the country to a point where you can't manage it. Because ukisukuma watu sana, watu wakifika kwa wall, hata wewe mwenyewe huwezi kujua yale watafanya. Since 2024 mpaka saa hii wananchi have banned 13 police stations in the country. Gadabu na asira ya wananchi kwa sababu ya hii maneno. Na wakubwa wa serikali waelewe. Hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Eti wanasiasa fulani wao wako na ruhusa
ya kupanga wakora na goons kupiga watu, na akiwapiga polisi hawachukui hatua eti kwa sababu wao ni wanasiasa na ni watu wa serikali. It will not work. Sheria tunafuata wote ni ya serikali na yetu sisi wale tuko kwa upinzani. Sisi tumeamua tutafuata sheria, lakini tutafuata sheria mpaka kiwango fulani. Ikifika mahali ikionekana kama nyinyi ndio kampeni mnataka kufanya, what option will you leave us with? Asense moyende ekera baraiya bange kurwa orogongo rwa gusiba chakire ko ba magega yo mokonyi bu murai wekiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i na korige tigeti ye kiama gia Jubilee ni gusaba kwa bekirwe nga nere bye tigeti eyo erwe gwa senchira yo bwasyoku oyo korige kero kibo bunge bwensemo ya West Mugrango Walter Mesireka gukwana imeyabura bwasege karogia Jubilee ligago kerige tambo kero kia Matiang'i koraria nga konyora etigeti nigera chiko ba senchira yo bwasyoku no tayo ogocha wanchereriwa. Nomination nature free and fair. I can even take the Bible gamba there is no way to tackle free and fair nomination again to gara ndo ta chuchu bomuchi kura. No monto no bo moilione. No bo musani one. No bo moilio nginjoki, no bo musani no nginjoki. No wano mwana minto. Togenda bo mo nginanda toragera oramo. Lakini ekirukia abantu ekirukia abantu. Let us agree. Tuende zote kwa wananchi. Tokole nomination abananchi watu tebinga iga omuntu bwa nomination nyarebe. Toru woto mo itigiti. Nende tu woto kala mazikani mazira. Unata yabo muro mazira unata yabo. Mbiyamo no watire inabuga muntu wako sabira kiara mwa muntu kana mwa tukana gana abantu bono nyibuli moyo nemi abana ba moko yuki hotel golage liwo mai yuki hotel ucha mai yuki hotel ucha bono kumina yamire toka ngiye kodebero abaju abayimisiye mwadan nekana ababere mwaji golage lunakuru ende mwaji golage luzenga bami ndo akina nene ko twari goli ya baise kale ndo twaro mpanga moja. Sisi kama Gusii, Kisii na Nyamira tuko nyuma yako, na sisi aspirant kama tunampenda mtoto wetu Fred Matiang'i, tafadhali wacha tumtafutie kura vijijini. Si tunangoja wakati yako hapa ndio tunajibarida hapa. Tikatoa ende ground tumuligeri chikura ntoleamo. Tutumegena wanye resources cheito tumuligeri chikura. Uwono ntonya ko muchanga maono tigande siko ali chikura. Your Excellency wenda kutafuta hapa nyumbani, tutatumia pesa zetu tutafutia kura. Hatutakuwa ndio janda to sere ntuna batogo sera banta babuna tolega ayenda chikura ko busiko. Uwono chairman lero muchanda our Excellency abanta banonje bweka na bango basera. Ngoro kwa Walter Misire tene kerogo kia Wachumbe West Mugrango constituency. Lero twachira soyo minto Fred Okengo Matiang'i ocha gotoene kaliana sabari nkotara tulineramo naende na nomination inji chikoba free and fair. Noko soyo binyoroime makolime koleta abantu baito bwata chikura ngasi yutwa yego kere ngo yakora tole pakomo sikie Fred Okengo Matiang'i anyale kogoka. Nomination nero ya toire yendoto ko na tumbo joto. Lakini yote tako mante Fred Okengo Matiang'i na thank you very much. Sengenje wata every na nomination will be free and fair. Kuna nje Walter Misire bale ba konseli ase chama ikonda yako bataina tigatu mena na nomination monserelio ko semba serelio ikonda chiko kwanera chibali mujiri chitama tena ndubwata Fred Matiang'i lakini abana baita bagusimba manyete boyo lakini asirende bali chibali mujiri tamaetie ngo basabana onjoka konya Fred. Asense muyende kurwase county ya Nyamira basaimie county ya Nyamira inse kiombe kimanya karibu na Nyamira Youth Organization nige kiombe kigia chakiro mu rubiri bwo kubwatarana nebyombe aho eri kubwatuka mwegero yenge nchumana gucyase abasaye bari batobwate mirimo ase binyoro aho bya county ya Nyamira bune nchire yemo yo kubasegeta basaye gotumeka cinchira chekerero eri kwerikia ose kwerike mirimo bokabanyene mokonyi bo mokabishira bwe county we sub county ya Masabanote asemu ye bunge akitutu Masaba Stella Wanyela nere obagakura aho mu rubiri yo chaki wari tukuri rero asasa birabasaye banyarwe sokiase umubaro monene eri kwerikia asukubwata chikura bose bochori obonene bwo mwaka bwe 2025 na kabiri. Okay, tuna complain sana hakuna kazi, but we also need to create employment for ourselves so that kama hakuna kazi
we find something that we can do, at least so training ya leo, it will equip them with the skills so that they're able to empower themselves and earn money. Okay, kwa majina anaitwa Josiah Ongera Obuba. Mimi ndio chairperson wa Nyamira Youth Organization. Ni NGO ambayo tulifungua sababu ya kusaidia wenzetu hapa wenye hawana uwezo wa kupata information. So hapa tuko hapa leo hapa katika Kiang'ende Youth Polytechnic ili tuweze kuelimisha youth wenzetu ile kitu ambao wao hawajui kufuatana na mambo ya ICT. Wanyela, I'm the DCC Masaba North. I have joined the team here for empowering the youth under the Nyamira National Nyamira Youth Organization, which is giving this training to the youth here. I'm also here to encourage the youth that they should be registered voters, and at the same time they should get these ICT skills and make proper use of the internet so that they can earn money and at the same time avoid idling. Kwa kura na kupigia viongozi ambao watakao wasaidia katika wodi yao, katika area yao ya member of parliament, other governor, women rep ambao watatusaidia. Kama Nyamira Youth Organization tumeona ya kwamba kuna vijana wengi hawajajua umuhimu wa internet, jinsi ambavyo inafaa kuitumia ili ya kwamba ikaweze kuwasaidia. Wengi ni musicians, wako na content ambao wanaweza onyesha ulimwengu. After this training here, we intend to move to Geteni on Monday, and after Geteni then we'll go to Gesima next month. Yamano murigereria bwen Soko TV Soko chore Soko TV buroswo mugusina boy kubwatia mo yasinchire yo bwikiranu yense yemo yabona botuko ya Afrika ya mocha sabono nigo tukurasyo mirichiduka na nyuma yo gusibirichiduka ningina nena yanda mange toskare ne TV yao. Eye nen Soko TV uboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu yen Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ebagote bango gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri
bweleson seseni. Chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mabarato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egie Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imegata seni Gen Soko TV tuchukumira nae kera litko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayabuno motitirira gwe Chigosori au nobe na kirengencho yokokokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Gen Soko TV. Ibono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera Chigosori au obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amogosori webegi iyokoryo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe Chigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Mirna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Eye nen Soko TV, oboroso bumugusi. Karibu naende kurwa sehemu timoko kiri tuendere kwemanya amange wizara ya bachenu imeyo inseyo mawaziri Aden Duale omo CEO Shanasi Mwangangi nigo yatwalire gikarone kiumbe kia bari mugia Kenya Union of Post Primary Education Kupet bakorwa no muriki obo akelo misori no munyakerugo omboko milemba asaba kwani igoro yugukora makongu aberega kwene kurwa sensemo ya barimu asike karekyo nigo kwigwana gwikira nigwe asamangana bunakubwatia. Any facility that will charge or ask a teacher to co-pay, you know the contractual obligations with the Social Health Authority, because not all facilities are contracted to serve teachers. You know the consequence. We will withdraw that and suspend that if we find you co-pay. I think the other issue was the capping
The reason why we did the capping, and that's why we are going to negotiation, and we are suspending for only 1 month, we are under obligation to protect public resources and teachers' benefits. We have incidents where teachers were charged claims worth 187,000 for outpatient, 150,000 for outpatient, 160,000 for outpatient. When we saw that, we realized there was fraud. And that is why, and we have shared the details with the leaders. And when the right time comes, we'll share with the country. I don't think today any hospital you go to, even Aga Khan or Nairobi or Kenyatta, that you can go for outpatient and your bill is 187,000. I mean, this is theft, this is fraud. So we are talking, that's why we are having a meeting, and we want to tell even teachers in their locations, please download Afya Yangu, protect your benefits. The money belongs to you. Facilities want to use your money because when they see you have 500,000 in your Afya Yangu, they get tempted, they become greedy, and they want to judge teachers more. So we want to work with the teachers. We want the teachers to be our whistleblowers. Please, when you go to facilities, if you feel even the facility, the equipments and what the service you are getting is not worth what you are paying for, please, you have structures. Talk to the local media, talk to the local people, your local structures. We want to have a clear healthcare system that is devoid of fraud. Asanse mwendo murai wense William Ruto nigo aserit ko liarero akoreta ya ime county ya Murang'a asukura tamagandra aoigati yobwagachiwe chinyombo cherigoriria inse chilifu isano ne moneti ne chimisano na isato echira chikwere chibilioni ya 200 asobwagacho bwagachiwe getige chigosori kya mumbi ekyo kerache kubugori obonge bw'abantu chilifu 10 namagandro ande asense meyo asenkwani murai wense ni garuro kubore gochia sabara ibande gotigana na siasa yokubagana abakenya. Hatutaki fitina Kenya. Hatutaki siasa chafu ya ukabila Kenya. Tunataka tuungane tuwe kitu kimoja. Ni kweli ama si kweli? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Mnasema tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane. Si ndio? Na mimi nawauliza hawa viongozi wengine wote. Mimi nawauliza viongozi wote tuwache siasa ya kugawanya wananchi. Tuwache matusi, tuwache ukabila, tuwache chuki, tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Kila kiongozi. Watu wa Madioya mimi nataka niwaulize. Si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Si mnachagua MCA? Mnachagua mbunge, governor, senator? Si nyinyi ndio mnachagua rais? Mimi nauliza nyinyi, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya matusi ama kwa sababu ya kazi amefanya? Ni kazi ama matusi? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama kisirani? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Ni kweli ama si kweli? Si kila mtu atakuja asimame nimefanya hii, nimefanya hii, nimefanya ile? Ama tunaelewa namna gani? Mimi nataka niwaambie, mimi na nyinyi, mimi nilikuja hapa kuomba kura yenu. Ni kweli ama si kweli? Niliwaambia nitapanga mambo ya elimu. Leo nikiongea na nyinyi hapa Madioya, walimu tumeajiri kwa miaka mitatu walimu 1,100 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto ambaye anaenda shule anapatana na mwalimu shuleni. Ni kweli ama si kweli? Bei ya mbolea ilikuwa juu, tumeteremsha chini. Bei ya kahawa ilikuwa chini, leo tumepandisha. Ni kweli ama si kweli? Hapa kwenu tuliwaambia ya kwamba tutakuwa na mfumo mpya wa kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi anapata nafasi ya kutibiwa. Leo tuko na SHA. Wananchi hapa Murang'a 274,000 wamejiandikisha kwa SHA kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Ni kweli ama si kweli? Si niliwaambia nitapanga kilimo? Si niliwaambia nitapanga elimu? Si niliwaambia nitapanga matibabu? Si niliwaambia nitapanga Kenya? Niendelee ama nisiendelee?
Mokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki nigairanirie abamireria be serikali asanikire bune serikali negendere tukirania mugendero ne chire chaye asetaro ya muno murai bwense county ya Murang'a nigairire buna umwana inchi ne rubwato kubwa ne kura yogochora abarai. Hawa wananchi sio wajinga, wanajua tofauti ya mtu wa kufanya kazi na tofauti ya mtu mwingine ambaye ni mtu ya matusi na mtu ya kisirani na mtu ya hasira. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Siku ya kupiga kura ile itatetea kiongozi ni kazi ama ni matusi? Ni kazi ama ni matusi? Ni kazi ama ni matusi? Nyinyi ni watu ya wera, nyinyi ni watu ya wera. Negwa muthamaki wito okire goko ni undu wa wera. Ni kazi si kazi, ni kazi si kazi. Wananchi watajiamulia na hawataki broker, mtu ya kukaa katikati ati ya kusema wewe ndiye ataamua kwa niaba ya wananchi. Mimi nataka niulize swali ya mwisho. Murang'a hoye, Murang'a hoye. Mambo ya kura nyinyi ndio mtaamua ama mtaamuliwa na mtu fulani? Nyinyi ndio mtaamua, nyinyi ndio mtaamua. Kwa hivyo mnasema mambo ya Rais Ruto ni ngapi? Mambo ya Rais Ruto ni ngapi? Mambo ya Rais Ruto ni ngapi? Na fireman, na fireman, na fireman, na fireman, na fireman. Ati ngapi? Ati fireman ngapi? Wacha nione salamu ya fireman. Asanteni sana. Thank you very much. Asanse muyende gwetania bari muchimi isana nemo ba ECD kurwase county ya Siaya nigaba yasokire na kugania serikali ya county eyo kuba kana engeria yabo ya mentkaniro ikachimilo nchitari chinke aboroki ause aboroki abo bakorogwa n'umunyekero gobo barakomondi nigaba muchire serikali ya county ase okobaiba abo ase bachire gose bachire guika egekakie myaka 3 bataranyora nonya netongoro. There is no equality. We feel that there is no equality among the teachers. Some teachers are being treated special apart from other teachers. We see that some teachers are called for induction trainings, others are left behind. We see that some teachers are being paid salaries, some teachers are missing salaries. And this has just come because there is this what we call irregular employment of teachers in Siaya. We know very well that it is the responsibility of the Public Service Board to announce vacancies for the teachers to be employed, but this has not been going well. You just see a teacher is given deployment letter, you don't know where that announcement was made, and this teacher is going to stay in a center for almost a year without being paid. And even if they are paid, you'll find that a section will be paid, another section will be missing salaries. And again, you realize when others are getting arrears, others are not getting their arrears. So we feel that there is that disparity. People are not treated equally. You find that teachers, again, are forced sometimes to go deep into their pockets to sponsor trainings that should be the responsibility of the government to do. You find that teachers are even sponsoring material development, which should have been the work of the government or the education department to provide. So we feel these things are not doing well on our side, and we come out strongly. We came to visit the governor, but we could not get that time. But we want to leave the message that we will come back again if these things cannot be rectified. We are out here to demand that those arrears that have been missing since 19th May 2023 to February 2024, can they kindly pay us our arrears? Some other employees who are employed like last year have already received their arrears, and it is not fair for being an ECD teacher. We are all ECD teachers and we are not being treated fairly. Secondly, I'd like to talk about our gratuity. Kindly work on those issues. We were employed in 2016 by the Honorable Colonel Rasanga on a temporary basis.
the letters were never renewed, which is not the fault of the ECD teacher. The letters should be worked on so that we get our gratuity up until 2023 when we were given permanent and pensionable letters. Wethero mugano ibwa bari mukuru ase county ya Siaya no tugwikira omweri bwa maya senchero yuwekera no yense yemo ya boro butuko ya Africa ya mucha korene chinse satu ningira nena yanda mange buna agenderete ko swaso butuko babona gendera kubwati murubiri uko bwati gwika chinsa isatu cha boro butuko riteriane Ishmael Mogere.